Aday magia kust kwarza و دم فتساو زردر غفده یه ساردنستان آدم خسکنن کمن و ودون و ین سوال دای کردیاتجن آخم تنوم خغد مخا و الوتکون آورت مینیستراد سرخلا وجه خدیوک بیستاو تات سمزدر و یغاو خایبا ورد باخاستا مینیستراد یک آخول سلاون کنن قطاقمم یه ورس یا کالگاتی میوم زرده بنای آرخایتا قومش جن کستوات سارازنل. Очень многое было сделано для становления нашего министерства. Это в первую очередь, конечно, ветеранами нашего ведомства, которые перешли еще из пожарной охраны, которая была при МВД. У нас работает очень много молодых ребят, которые прошли обучение в вузах МЧС Российской Федерации. Они сейчас обновляют наш личный состав, скажем так. حادثه مسکت برنامه بنات کوس و طریق قوزدار آله چه سلقطاق مدر یودا زگدریز بنات سونگ مراد گس تلفون مفدیس زنگره کوه و تربیره خاط آتسه بنات ما اما بالا و زنوور باخواک آدم فارس ما یکور خون آمنت تای باخوز کنه یکوش تندر. Человек, который выбрал миссию работать в МЧС, он особенный человек, у которого должно быть очень большое сердце, готовность прийти на помощь, рискуя своей жизнью людям. И этим мы занимаемся круглые сутки. Главное свойство человека, который работает в МЧС, это все-таки его характер. Характер, которым он готов рискнуть своей жизнью ради другого. Вот главная черта спасателя. А подготовка его физическая, это мы здесь все его подготавливаем, все те требования, которые должны быть, он здесь все получает. نری پارتاژ قایتا رازند خدف سرم آدای ماک نوارز یخی سپلن زور زغ آلچی در قوم خست و ایسکه زنزینات ما امنگار ناتراف دیسن مینیوج تیم و الوت کن آورت مینیستراد چی کوسه و دون تا سیپت در فلترت کوسه سونگ افزونگ سپیциалистونگ استپن زوخ خسمت سته چی و آخم تم. Хочу поздравить весь личный состав нашего министерства с 16-летием образования, пожелать им всем здоровья, успехов в службе. И, как у нас говорят, сухих рукавов. Вот. Также отдельно хочу поблагодарить наших ветеранов, благодаря которым наше министерство сейчас вот так успешно выполняет те задачи, которые стоят перед нами. ماخن در نظر ده زغات سم زنیو خوز در فندیکتم یه برنون کسته و ته آدم خورزخ اما کستات کوشته کت فزغند سوردسته آل خات در کوکویتان جیلا کت زیت آزمت تا تاکسانا اینفورماسیون را وقت آبون.